Ikaze kuri Semugeshi bayingana Dossier analytique bakunzi b'amakuru n'ibiganiro bigezweho gitoro cyiza nibo twumva kuri ayo masaha igicamunsi n'umugoroba mwiza twerekeza mu burasirazuba bwo hagati. President w'Uburusiya Vladimir Putin yihanangirije bikomeye President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump uko igihugu cye kigomba kwirengera ingaruka z'umurengera mu gihe bazongera kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Iran. Ibi ngibi byabaye ku murongo wa telefone. Putin yahamagaye Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi byakurikirana none ukuvugana hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Dr. Abbas Arwagachi ndetse na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya amusobanurira byinshi bitandukanye. Ibi kandi bikurikirwa na none no kuvugana ku murongo wa telefone hagati ya Benjamin Netanyahu Ministre w'intebe wa Israel ndetse na Perezida Donald J. Trump uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ibi byose rero tugiye kubivugaho turebe se n'iki Uburusiya bwakora, Amerika n'ikiri gukora cyangwa se ibimenyetso bihari bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwitegura koko kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Iran. Niki kandi Iran ibivugaho? Reka mere ku cyo Iran ibivugaho nk'igihugu n'ubundi kiteze kuko byemera kose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabagaba ibitero ndetse CENTCOM ubwo ni ibiro bikuru by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati bari bemeje ko bari gutegura ibitero biremereye ariko bito, ibyo bise ngo ni short but powerful strike bagashaka kugaba ku gihugu cya Iran. Amasoko yegereye Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Dr. Galbafi muri Iran aremeza ko Iran irimo irakurikirana bya hafi iby'ingendo z'indege cyangwa se ibindi bikorwa byose bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati, ndetse ngo banakurikirane hafi ibya telefone cyangwa se guhamagarana hagati ya Netanyahu ndetse na Perezida wa Amerika Trump. Ibi kandi ngo bibaye mu gihe Iran ngo yongereye ibikorwa cyangwa se yongereye inzira z'itumanaho aho ikomeje gukurikiranira hafi ibyo aribyo byose bishobora guhungabanya umutekano wabo, ndetse kandi ibi bari kubiherekesha ubutumwa bumenyesha ibihugu bituye mu kigobe ko ibikorwa remezo by'inganda zabo byose biraza gushyirwa hasi. Ni Iran yamaze rwose kwihanangiriza no guhagasopa ibihugu bitandukanye hariya mu burasirazuba bwo hagati ko igitero kuri Iran gisobanuye urupfu, gisobanuye gusenya ibikorwa byose by'inganda zitunganya zicukura bikomoka cyangwa se petrol no kwitunganya muri rusange, ubwo navuga ibihugu byose bituriye ikigobe cy'aba Perse. Hanyuma rero nkurikize ku cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kora cyangwa se ibikorwa bari gutegura bigaragaza ko n'ubundi bari kwitegura intambara mitengaruka nyirizina noneho kuri gasopo Uburusiya bwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko mubibona kuri The Hormuz Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje indege zabo kabuhariwe muri Qatar. Mbibutsa ko Qatar rwose ushatse bava kiri mu marembo ya Iran. Ngiye ahantu Qatar iherereye, ikitandukanye na Iran ni aya mazi ikigobe cy'aba Perse. Si muri Qatar gusa kuko Amerika ikohereza zino ndege zabo zinambara MC-130G, C-130H ndetse na KC-130T. Izi ni indege zose zikora ubutasi, ni indege z'ubutasi ariko zishobora no kugaba ibitero, zinafasha rimwe na rimwe gukurikirana bya hafi iby'ibitero byo ku butaka. Izi ndege rero nago zaba ari nshya ku butaka bwa Iran kuko zifashishijwe mu gice muri operation Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze mu ntara ya Isfahan. Murabyibuka ubwo umwe mu batwazi cyangwa se abapilote ba F-15 bitamugendekeraga neza mu gice cy'amajyepfo ya Irani. Hanyuma Amerika itekereza kohereza ingabo zo ku butaka, icyo zaboneye hariya ni nk'icyo imbwa yaboneye ku mugezi. Hanyuma kandi hagiye hanavugwa byinshi by'uko hari abafashwe cyangwa se abandi Iran ikaba yarabasenye hariya. Byahise binatuma birabisa nkaho byari sample cyangwa se uguterera ibuye mu gihuru ngo urebe igiturukayo,
Amerika yahise ibona ko kugaba ibitero byo kubutaka mu by'ukuri kwaba ari ukwibeshya muri Iran, ariko kandi n'ubundi abakurikirana politike mpuzamahanga bakemeza ko nta n'impamvu ihari yatuma mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika ubundi zigaba ibitero mu gihugu cya Iran. Ibitero byo kubutaka ni iby'iki? Ni iki leta zunze ubumwe za Amerika zishyuza Iran kitari uko Iran ngo iri kugerageza kubaka ubushobozi bwa nuclear cyangwa se kubaka intwaro kirimbuzi. Hanyuma rero tugaruke kuri global surveillance. Iranian Foreign Minister Yarakaye briefed President Putin w'Uburusiya nyine ibijyanye n'umwanzuro wa Irani mu gihe cyose leta zunze ubumwe za Amerika zaba zongeye kubarasaho. Hanyuma rero ubutumwa bwa Perezida Putin kuri Trump buroroshye, yababwiye ko bagomba kwitega ingaruka ziremereye mu gihe cyose Amerika iribuze kuba yongerwa ibitero bishya bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma bikavugwa ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuganye na Perezida Putin iminota 90 yose bavugana baganira, ndetse mbibutsa ko rwose uyu mugabo naherutse Moscow, byumvikane ko umubano hagati y'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Irani rwose ari umubano wihariye cyane muri iyi minsi. Nibwo akivuka mu Burusiya ageze Tehran, bibaye ngombwa ko yongera kwifashisha telefone kugira ngo bongere baganire bafate imyanzuro ikwiye, byumvikanishe nyine ko ari ikintu kinini kandi gikomeye muri rusange. Ni mugero n'ubundi ubwato bw'intambara bwa USS Gerald R. Ford bwa Amerika bivugwa ko bwitegura kuva mu burasirazuba bwo hagati mu minsi iza imbere kugira ngo bujye gutunganywa. Aya mato nyine rimwe na rimwe ajya akorerwa repairments cyangwa se kuyavugurura, gusibura zino nzira z'indege, gushyiramo ibindi bikoresho bishya. Ni byinshi bikorwa kuri aya mato kugira ngo n'ubundi buzima bwite bukomeze gusimbuza ibyuma bishaje, niba ari ikoranabuhanga rishya bashyiramo, byose ni byinshi bikorwa kuri aya mato. Hanyuma rero asa nk'utebye yicaye mu nyubako ye rwose ovo Perezida Trump wa Amerika aterega n'ubundi nago Perezida Putin w'Uburusiya yifuza ko Iran n'ubundi rwose yatunga intwaro kirimbuzi. Ati ntaga byifuza singe gusa, ati na Perezida Putin ntaga byifuza, nifuza ko Iran yatunga intwaro kirimbuzi. Ariko amakuru yagiye avugwa cyangwa se agarukwaho mu minsi yagiye itambuka, na makuru n'ubundi atarabuze no kugenda ahuzwa n'uko ahubwo Uburusiya ngo bwaba bwarafashe umurongo na gahunda yo kugenera Iran cyangwa se kuyiha bamwe mu bahanga mu bya nuclear. Twarabibonye mu minsi yashize, twarabibonye ubwo bagabaga ibitero bikomeye cyane kuri zino nganda za Fordo, Isfahan ndetse na Natanz. Uburusiya busaba leta zunze ubumwe za Amerika kugenza make kugira ngo abakozi babo ba scientifique bakora muri zina nganda za nuclear mu gihugu cya Iran babashe kuvayo. Uburusiya bwari bwemeje ko kuraswa kw'aba scientifique babo byagira ingaruka z'igihe kirekire kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma rero n'iyi gasopo ize yumvikane nyine ibi nk'ikintu nacyo kigomba guhabwa agaciro cyane muri rusange. Hanyuma rero amakuru yacu yo abari menshi murabizi, ariko nyiri kuri iyi nkuru ibyo Trump ari gutangaza hano muri Ovo abibwira abanyamakuru, n'ubundi bari kuganira ku bijyanye na Irani. Nari ngiye ravuze kuri iki kintu harimo ibijyanye n'agahenge kari gutekerezwa, bigakurikirwa n'ibijyanye n'ibikorwa cyangwa se yego n'ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Karere, gushyiraho amato azibira inzira z'amato y'ubucuruzi ya Iran ndetse n'ibyerekeye imishinga ya nuclear y'igihugu cya Iran. Ni Iran ivuga ko umushinga wayo wa nuclear ari nakorwaho, umushinga unavogerwa. Iran niko yabwiye leta zunze ubumwe za Amerika ko bagomba rwose kugenza make kuri iyi mishinga ya nuclear, ndetse kitari no mu byo Iran igomba kuganiraho. Hanyuma ibijyanye no gufungura iriya nzira y'ikigobe cya Oman, Iran yari yapropoje ko yafungura Hormuz, ubundi Amerika nayo igakuraho blockade yashyize hara mu kigobe cya Oman. Hanyuma rero bijyanye n'agahenge ko bishobora kuburizwamo mu gihe cyose leta ya Amerika na Israel bagaba ibitero bishya ku gihugu
cya Iran. Kandi nibwo ku munsi w'ejo nibwo twari turi kuvuga ibijyanye n'ubwato bw'Ubushinwa bushobora kwerekeza hariya, kubera ko kwitambika amato y'ubucuruzi kwa Amerika biri kugira ingaruka z'ako kanya ku gihugu cy'Ubushinwa, birimo birakigiraho ingaruka rwose. Hanyuma ibi ngibi binakurikirwe cyangwa se bizane n'indi ngingo nayo umuntu adashobora kwirengagiza, yuko n'ubundi bino bihugu bisanzwe bivuga rikumvikana mu isi cyangwa se rikijyana, ubwo navuga Ubushinwa, Uburusiya, bimaze iminsi n'undi bigaragaza ko ugufunga kwa Hormuz ahanini bishingiye ku makosa y'Abanyamerika, cyangwa se icyo bo bise complexe d'infériorité superiorité cyangwa se superiority complex, kumva ko usanzwe uri igihanyanswa, uri igihugu cy'igihangange, ariko ukumva ko nyine utari kumvwa, ntabwo abantu bari kukumva, ibyo uvuga ntabwo byitaweho, iyo uvuze abantu ntibacyumva, bagupfukamira n'ibindi. Iyi complexe byari byagaragawe ko byari byagaragajwe neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyifite. Hanyuma rero biza kurangira cyangwa se birangirana nuko bino bihugu biri gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucisha make no kugenza make. Dusoreze rero ku butumwa bwo gutebya bw'umwami Charles wari wasabye hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kwitegura kujyana n'ubwami bw'Abongereza mu ntambara bashobora kwinjiramo n'Uburusiya, asa nk'uwishinganisha. Aha rero umwami Charles ati mu minsi ishize nigeze kumva uvuga ko iyo bitaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubumwe bw'Uburayi bavuga Ikidage kuri ubu, hanyuma nawe gusa nk'amusubiza ibyo Abanyarwanda bita inyuro, ati nayo bitaba twe namwe muvuga Igifaransa. Amateka magari y'Amerika n'ubwami bw'Abafaransa murayibuka mu gihe cy'ikinyejana cya 18 ngaye nguko rero, kandi uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye mu nzara Uburayi mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo Adolf Hitler yarimo yigarurira imijyi yiyongeza indi, nabyo murabyibuka cyane, ubwo nibyo bano bategetsi basubiragamo. Muri rusange munyemere rero tube duhiniye aha muri kino gitondo, tuze kongera gusubira mu masaha y'igicamunsi, turaza kuba tuvuga ku ngingo nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Twe nta kindi tuvugaho, tuvuga umutekano, politike ndetse na diplomasi mpuzamahanga. Nge nitwa Mugeshi Bayingana. Kora subscribe bishimiye ibyo cyangwa se imirimo turi gukora umunsi ku munsi yo kugezaho byinshi mu bibera mu burasirazuba bwo hagati. Muhahe muronke, Imana ibishimire.